mbere Yohana. Tasoma sura ya kwanza ya kitabu cha Yohana. Turageza ku murongo wa 18. Tafika na mstari wa 18. Musomyi mwiza ahita mfasha vyote. Takuja kutusaidia kusoma hata na Kiswahili. Murongo gice cha mbere murongo wa mbere. Yego. Mbere na mbere hariho jambo. Mbere na mbere hari jambo. Jambo yahoranye n'Imana. Kandi jambo yari Imana. Yego. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Yego. Ibintu zose niwe wabiremye. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere mu cyakaronga. Ibintu byose niwe wabiremye. Ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo. Muri we harimo ubugingo surujyako. Kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco uvira mu mwijima. Uwo muco uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwabimenya. Umwijima ntiwabimenye. Hari umuntu watumwe n'Imana. Hari umuntu watumwe n'Imana witwa Yohana. Yego. Uwo yazanywe no guhamya iby'umuco. Ngo atume bose bizera. Yego. Icyakora uwo siwe uwo muco. Siwe uwo muco. Yego. Ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo muco niwe muco nyakuri. Uwo muco niwe muco nyakuri. Ongera usuri nyako. Kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi. Ubwo nibwo yatangiye kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye. Nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Usubire aho ngaho siruhafata. Izo nizo ngenda mvugaho cyane. Icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri. Abo ngabo ntibakiri inyama n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umugabo. ntibakiri mu bushake bw'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana. Yego. Ahubwo babyawe n'Imana. Yego. Jambo yabaye umuntu abana natwe. Yego. Tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se. Yuzuye ubuntu n'ukuri. Yuzuye ubuntu n'ukuri. Aho naho muhatakaro. Ayo niyo magambo turi buriki. Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati, uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma niwe unduta kuko yahozeho ntarabaho. Yego. Uzaza hanyuma niwe unduta kandi yahozeho ntarabaho. Uwo ni nde? Kandi ibimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Ibyuzuye Yesu n'ubuntu bukurikira ubundi bwo nibwo twahawe. Kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanwe na Yesu Kristo. Yego. Uhereye kera kose kuri byazanwe na Yesu Kristo. Subiza cyakaronga. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wamumenyekanishije. Amen. Nta wundi umenyekanisha Imana usibye umwana w'ikinege uri mu gituza. Ni umenyekanisha iki? Mu cyakaronga. Nayo makuru tutasoma katika Kiswahili. Yohana sura ya kwanza kuanzia hapo hadi 18. Reba Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 21. Uzucamo neza gira usome neza. Hapo mwanzo neno alikuweko, naye alikuwa na Mungu, naye alikuwa Mungu. Tangu mwanzo neno alikuwa na Mungu. Kwa njia yake vitu vyote
viliumbwa. Hakuna hata kiumbe kimoja kilichoumbwa pasipo yeye. Yeye alikuwa chanzo cha uhai, na uhai huo ulikuwa mwanga wa watu. Na mwanga huo huangaza gizani, nalo giza halikuweza kuushinda. Mungu alimtuma mtu mmoja jina lake Yohane, ambaye alikuja kuwaambia watu juu ya huo mwanga. Alikuwa ujumbe wake watu wote wapate kuamini. Yeye alikuwa huo mwanga. Alikuja tu kuwaambia watu juu ya huo mwanga. Huo ndio mwanga halisi, mwanga unaokuja ulimwenguni na kuangazia watu wote. Basi neno alikuwako ulimwenguni, na kwa njia yake ulimwengu uliumbwa, lakini ulimwengu haukumtambua. Alikuja katika nchi yake mwenyewe, nao walio wake hawakumpokea. Lakini wale waliompokea, wale waliomwamini, aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, ambao walizaliwa si kwa maumbile ya kibinadamu, wala kwa nguvu za kimwili, wala mapenzi ya mtu, bali kutokana na Mungu mwenyewe. Naye neno akawa mwanadamu, akakaa kwetu, nasi tumemuona utukufu wake yeye aliye mwana wa pekee wa Baba, amejaa neema na ukweli. Yohana aliwaambia watu habari zake, akasema kwa sauti, huyu ndiye niliyemtaja wakati niliposema, anakuja mtu mmoja baada yangu ambaye ni mkuu kuliko mimi, maana alikuwako kabla mimi sijazaliwa. Kutokana na ukamilifu wake sisi sote tumepokea neema kupita neema. Maana Mungu alitoa sheria kwa njia ya Mose, nayo neema na kweli vimetujia kwa njia ya Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemuona Mungu kamwe. Mwana wa pekee aliye sawa na Mungu, ambaye ameungana na Baba, ndiye aliyetujulisha habari za Mungu. Amen. Yeye ndiye aliyetujulisha habari za Mungu. Amen. Wakorintho wa 2:5-21. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amen. Nako narishaka gacha wakaro. Wakorintho wa pili. Muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Wakorintho wa pili sura 5. 5 aya ya 21. 21. Tutamalizia Wakorintho wa kwanza igice cha mbere 30. Kristo hakuwa na dhambi, lakini Mungu alimfanya ahusike na dhambi kwa ajili yetu, ili sisi kwa kuungana naye tupate kushiriki uadilifu wake Mungu. Amen. Amen. Abakorintho wa mbere igice cha mbere 30. Ariho turangiriza murongo wa 30. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu. Waduhindukiriye ubwenge buva ku Mana. Niwe ubaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiriye ubwenge buvahe ku Mana. Araho mucakaro no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo, uwirata yirate Uwiteka, Uwiteka. Amen. Mungu mwenyewe ndiye aliyewaunganisha ninyi na Kristo Yesu. Mungu amemfanya Kristo awe hekima yetu. Kwa njia yake sisi tunapatanishwa na Mungu, tunakuwa watu wake Mungu na kukombolewa. Basi kama yasemavyo maandiko matakatifu, mwenye kutaka kujivuna
na ajivunie kazi ya Bwana. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Turaganira ijambo rivuga ngo nta kindi cyodushoboza cyoduhindura. Tutaongelea neno lisemalo hakuna kingine kinaweza kikatugeuza. Ejo twaganiriye uburyo Imana ishaka ko tuva mu muntu wa kera. Jana tumeongelea jinsi Mungu anavyotaka tutoke katika utu wa kale. Umugambi w'Imana nuko tuva mu muntu wa kera. Mradi wa Mungu ni kwamba tutoke katika utu wa kale. Umuntu wa kera ni Adamu. Mtu wa kale ni Adamu. Umuntu wa kera ni umubiri. Mtu wa kale ni kimwili. Umuntu wa kera ni umunyendegenge. Mtu wa kale ni mdhaifu. Umuntu wa kera ni kamere. Mtu wa kale ni asili ya mwili. Umugambi w'Imana, mradi wa Mungu nukugira ngo tuve muri zo ndegenge, ni kwamba tutoke katika huo udhaifu. tuve mu kuba umubiri gusa, tutoke kuwa kimwili peke yake, tuve mu kuba umuntu wa kera, na tutoke katika utu wa kale, duhinduke, tugeuke. duhindutse icyaremwe gishya, tukigeuka kiumbe kipya, duhindutse umuntu wa kabiri, tukigeuka Adamu wa pili. umuntu abe mu buryo bubiri. Mtu anaishi kwa namna mbili. Kuba uwa kera, kuwa mtu wa kale, ukabivamo ukaba mushya, au unatoka ndani na unakuwa mtu wa mpya. uwo niwo mugambi w'Imana. Huyo ndio mradi wa Mungu. Ubwo nibwo bushake bw'Imana. Hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Ejo tubiganiraho. Jana tumeongelea hayo. Umuntu wa kera ni Adamu. Mtu wa kale ni Adamu, wohejwe ambaye amedanganyiwa na shetani, hanyuma ahinduka umubiri, alafu akageuka mwili. ntiyaba akibaye umwuka w'ubugingo, hajageuka kuwa roho wa uzima, wohesha umuntu kubaho iteka, ambaye anampa mwanadamu kuishi milele. ahinduka umubiri, akageuka mwili. Mwili tuza gusanga n'igitaka, tukakuja kukuta ni udongo. umubiri ni igitaka, Mwili ni udongo, urabora, unaoza, ugahinduka igitaka. unageuka kuwa dongo. Paulo yarabivuze mu Bakorinto igice cya 15. Paulo amesema katika Wakorintho 15, Ivyo rero si ubushake bw'Imana. hayo si mapenzi ya Mungu. Umuntu yagarukiye kuba umuntu wa kera, Mtu akirudi akiendelea kuwa mtu wa kale, azahinduka umubiri, atageuka mwili, azahinduka kamere, atageuka mwili wa asili, ahinduke umunyendegenge. na ageuke mdhaifu. Kandi Imana ntishaka ko tuba abanyendegenge, Pia Mungu hataki tuendelee kuwa wadhaifu, kuko Imana yacu ni inyembaraga. maana Mungu wetu ni mwenye nguvu. Imana yacu ni inyembaraga. Mungu wetu ni mwenye nguvu. Umwana w'umuntu rero iramushaka muri izo mbaraga. Kwa hiyo anatamani mwanadamu awe katika nguvu. Umutware Mungu wetu ni mfalme utwara zose, ambaye anatawala yote. ikeneye Imana umuntu ngo abe mu butware, Anatamani mwanadamu awe mtawala, umutware awe mtawala utegeka iyi si, ambaye anamiliki agategeka ulimwengu, uyu mubiri, ambaye anamiliki mwili agategeka ubu butaka, na anamiliki ardhi, kubera imbaraga ziva mu Mana. kwa ajili ya nguvu zilizo ndani ya Mungu. Hanyuma iyo umuntu ahekeye mu muntu wa kera, Alafu mtu akiendelea kuwa katika utu wa kale, abahindutse umubiri w'umunyendegeke, yeye anageuka kuwa mdhaifu, abahindutse kamere, anageuka kuwa mwili wa asili, ukora ibintu bitameze ubushake bw'Imana. ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Kamere bisigura ngo muasi, Mwili wa asili inamaanisha ulimwengu. Biblia iravuga ngo, Biblia hunena ngo icyo kamere yifuza ngo nicyo umwuka, kile ambacho asili ya mwili anatamani ndiyo kile roho, icyo umwuka yanga nicyo kamere, na kile ambacho roho anatamani na ndicho hicho mwili wa asili anakataa. rero definition scientifique ya kamere, Definition ya mwili wa asili ni ugukora iby'Imana yanga. ni kufanya kinyume na mapenzi ya Mungu, ni ukugomera Imana. ni kuasi Mungu. Amen. Amen. Iyo ugomeye Imana, Ukimwasi Mungu ubaye umunyendegenge, urupfu rwo gufata.
wewe ni mdhaifu, hapo kifo kitaambatana na wewe. nukuvuga ngo ibintu byose dufite ububasha, Ni kumaanisha vitu yote inaweza juu yako. kandi mu mugambi w'Imana Na tena kwa mradi wa Mungu nuko nta kindi kintu kitugira ububasha tugomba kugira ububasha. kuna kitu ambacho kina uwezo juu yetu. Ejo turabiganira, Hayo tumeyaongelea jana, hanyuma tuza gusanga tukakuja kugundua yuko nta kindi gihindura umuntu kitu ambacho kina uwezo wa kugeuza mwanadamu kuva mu muntu wa kera, kutoka katika utu wa kale, kuva mu ntege nke kutoka katika udhaifu zafashe Adamu wa mbere, ambazo zimemchukua Adamu wa kale. kigukurayo ni Adamu wundi wa kabiri. Kinachokutoa ndani hapo ni Adamu wa pili. Adamu wa kabiri, Adamu wa pili yavuye mu ijuru. yeye ametoka mbinguni. Sema amen. Haleluya, Sema amina. amina. Adamu wa kabiri Adamu wa pili ni uwavuye mu ijuru, ni yule ambaye ametoka ni mbinguni, uwabanye n'Imana. ni yule amekaa na Mungu. Turasomye ngo mbere na mbere hariho ijambo, Tumesoma tangu mbele kulikuwa neno, kandi ijambo yahoranye n'Imana. tena huyo neno aliambatana na Mungu, Uwo yahoranye n'Imana. ameambatana na Mungu. Icyoturindura ni uhoranye n'Imana. Kinachotugeuza ni kile kilichokuwa pamoja na Mungu. Sema amen. Amen. Icyoguhindura none Kile kinachoweza kukugeuza leo kuba Imana ishaka, kuwa kadiri Mungu anapenda, kuba umunyembaraga, kuwa mwenye nguvu, kuva muri kamere, kutoka katika utu wa kale, kuva muri Adamu wa mbere. kutoka katika Adamu wa kwanza. Nta kindi cyo guhindura Hakuna kingine kinaweza kukugeuza keretse kivuye mu ijuru, ila kile kilichotoka mbinguni cyahoranye n'Imana. ambacho kimewahi kuendelea kuwa pamoja na Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Twaje tuganira kuri Abrahamu. Tulikuwa tukiongelea habari za Ibrahimu. Abrahamu kugira ngo ahinduke ubwoko bukomeye bw'Imana, Ibrahimu ili ageuke kuwa taifa nguvu la Mungu nuko yumvishije ibiva mu ijuru, ni kwa sababu amesikia habari za mbinguni, yumvishije ibiva ku Mana, amesikiliza yale yaliyotoka kwa Mungu, yumva ijwi ry'Imana isumba zose. akasikiliza sauti ya Mungu. Imana iramubwira ngo Abrahamu, uva mu gihugu cyanyu, Mungu akamnenea Ibrahimu, toka katika nchi yetu, siga bene so, acha na ndugu zako, sohoka muri uwo mugwa, toka katika mji huu, kwereke aho uja, nikuonyeshe mahali. nugera aho uja, aho nkwereka, Ukifika mahali na kuelekeza, nuja aho nkwereka, ukifika mahali na kuelekeza, ndaguhindura ubwoko bukomeye, nitakugeuza taifa lenye nguvu, ndaguhindura umunyembaraga, nitakugeuza mwenye nguvu, ndaguhindura umunyembaraga, nitakugeuza mwenye nguvu, ndakugira umugisha. nitakugeuza baraka. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Ariko nuguma muri bene so, Lakini ukiendelea kuishi katika wandugu, nugumana na so, ukiendelea kuwa na baba yako, nuguma muri ico gihugu, ukiendelea kuishi katika nchi hii, uzoguma uba umunyentege nke, utaendelea kuwa mdhaifu, ariko uzohinduka ubwoko bukomeye. hautageuka kamwe mtu mwenye nguvu. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Amen. Igihindura umuntu Kinachomgeuza mwanadamu nta kindi si kingine, ni kiva mu ijuru. ni kile kilichotoka mbinguni. Rya joro ryatowe, musubiremwo naho narishaka. Rerakana Kare. kava mw'ijuru. Haleluya. Amen. Sema amina. Haleluya. Akaje kava mu ijuru Kile kilichotoka mbinguni, niko gafite ububasha n'imbaraga muri iyi si, hicho ndicho kinacho na nguvu katika ulimwengu. niko gafite ububasha n'imbaraga kuri wowe. Hiyo ndiyo ina nguvu na uwezo juu yako. Nta kindi cyo guhindura mwene data Hakuna kingine kinachokugeuza keretse mpendwa, akaje kavuye mu ijuru. bali ni kile kilichotoka mbinguni. Ndashaka kubabwira none, Nataka kuwanenea leo mumerekeze amaso yanyu mu ijuru, ili muyatazame macho yenu mbinguni, amatwi yanyu muyatege mu ijuru. masikio muyatege mbinguni. Ikiva mu ijuru Kilichotoka mbinguni, nicyo kiri buze kuguhindura, hicho ndicho kitakugeuza, nicyo kiri buze kuguha umugisha, hicho ndicho nicyo kitakubariki, kiri buze kukugira ukomeye. hicho ndicho kitakugeuza mwenye Isi nguvu. no mu isi zose Ya ulimwengu yote
zarananiwe yameshindwa. uhereye mu gihe cya kera Ukianza tangu isezerano rya kera katika agano la kale, umuntu amaze gutandukanywa n'imana mtu alipoachana na habayeho ibitambo kukakuja dhabihu kugira ngo imana yihuze n'umwana w'umuntu ili Mungu dhabihu yambatanishe mtu na Mungu, kugira ngo umuntu ahure n'umwana n'imana ili mwanadamu ambatane na Mungu. ibitambo birananirwa gukora ibizino Dhabihu ikashindwa kwa sababu ni mambo ya Mungu. ibitambo bakoreshaga zari inka Dhabihu walikuwa wakitumia ilikuwa ni ng'ombe, zari intama ilikuwa ni kondoo, zari ihene ilikuwa ni mbuzi, zari inyoni ilikuwa ni njiwa, zari izino misi ilikuwa ni mambo ya ulimwengu. izo zose birananirwa Hayo yote yakashindwa kugeza aho zatunganye uburyo zatunganye mpaka wakati yalipokamilika. icyabitunganyije Kilichokamilikisha kinini cyavuye mu ijuru ni kile kilichotoka mbinguni. sema amina Haleluya, sema amina amina. yesu araza Yesu akakuja, paseri yasomye pasta amesoma mahali, aza ari igitambo kizima akakuja ni dhabihu kamili, aza ari igitambo kizima akakuja ni dhabihu kamili itamba rimwe risa ambacho imetolewa mara moja tu, umwana w'umuntu agahura n'imana atagutandukanye ili mwanadamu ambatanishwe na Mungu tena bila kuachana. haleluya Haleluya, haleluya amina. yesu aza ari igitambo rimwe gusa Yesu akakuja kama dhabihu ya mara moja tu, atayinjijwe n'ikindi hajaingizwa na kingine, wayinjijwe n'amaraso ye ameingizwa kwa damu yake atari amaraso y'intama ambayo si damu ya kondoo, amaraso y'ihene si damu ya kondoo, ari amaraso yiwe ni damu yake binafsi, amaraso yemewe n'imana damu ambayo inakubaliwa na Mungu. adasubira gucuya twese sicuwe Tumupe Bwana utukufu. haleluya 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 Haleluya, haleluya haleluya amen. amaraso atazasubira gucuya Damu ambayo haiwezi igitambo kitazasubira gucuya dhabihu ambayo haiwezi bivuga bivuga ngo Ndiyo maana Biblia hunena abari muri kristo yesu walio ndani ya Kristo Yesu bateka bazacirwaho hakuna hukumu tena kwao, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo sababu amri ya uzima yababakuye mu itegeko ry'umwuka w'urupfu imewakomboa katika amri ya yabakuye mu itegeko ry'umwuka w'ubuzaifu imewaokoa katika yababakuye mu mwuka w'itegeko ry'imbaraga nke imewaokoa katika amri ya udhaifu wa aho kifo. gifite gucirwaho iteka Hapo hatuna hukumu tena kubera icyo gitambo kwa sababu ya hiyo dhabihu. sema amen Amen. ko muranyumva Mnanisikiliza? amaboko duheze sicuwe Tumupe Bwana utukufu. haleluya Amen. sema amina Amina. nta kindi cyo guhindura Hakuna kingine kinaweza nta kindi kukubalisha. cyo kwemeza imbere y'imana Hakuna kingine kinaweza kukubalisha mbele za keretse Mungu. kirisito umwana w'imana Bali ni Kristo mwana wa Mungu. kubera ko ari kirisito umwana w'imana Sababu gani ni Kristo mwana wa Mungu? yaje avuye mu ijuru Yeye amekuja akitoka mbinguni. sema amen Amen. sema amina Amina. yaje avuye mu ijuru Yeye amekuja kutoka mbinguni. yaje abana n'imana Yeye amekuja akiishi pamoja na yahoranye n'imana alikuwa tangu awali akiwa na Mungu. yahoranye n'imana Yeye alikuwa na Mungu. uwo wahoranye n'imana Huyu ambao ameendelea kuwa pamoja na Mungu. ndababwira none Huyo ndiye anawanenea leo. ni uguhindura Yeye ndiye ana uwezo wa kukugeuza. kugira icyaremwe gisha Anakufanya kuwa kiumbe kipya. akagukura muri kamere mbi Anakutoa katika mwili wa asili. yavukavuka ari kamere Huyo ni mwili, ni asili ya mwili. kurakura ari kamere Mtu akikua anakuwa akiwa na mwili wa asili. ahindukirira gusa kamere kamuvamo Mahala anageuka na hiyo mwili wa asili inatoka. n'igihe ahuye n'ikivuye mu ijuru Ni wakati anakutana na kile kilichotoka mbinguni. sema amen Amen. sema amen Haleluya. nuhure n'ikivuye mu ijuru Ukikutana na kile kilichotoka mbinguni uzahinduka utageuka. niwo munsi wo guhinduka kwa Hiyo ndiyo siku ya kugeuka kwako. iyo ni anniversaire ya Hiyo ndiyo kumbukumbu yako. nimba utarumva ikivuye mu ijuru Kama haujawaisikia kilichotoka ufite mbinguni ivyino mu isi au ukicumva ivyino mu isi ukiendelea kuyasikiliza ya huku ulimwenguni, ukicumva bino ukisikiliza wanadamu ya huku, unuzoza wumva bino ndakizaguhindura na kimwe ukisikiliza watu ya ulimwengu, hakuna n'uburyo kitakachokugeuza. ivyino ntibizoguhindura na bwe Ya ulimwengu hayawezi akakugeuza kamwe.
kamwe, hari ikizaguhindura, lakini kuna kile kinaweza kikakugeuza. ikivuye mu ijuru. Ni kile kilichotoka mbinguni. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Abrahamu yumva ijwi rivuye mu ijuru. Ibrahimu akasikia sauti kutoka mbinguni. Abrahamu yumva ijwi rivuye mu ijuru. Ibrahimu akasikia sauti kutoka mbinguni. Yakobo yumva ijwi rivuye mu ijuru. Jacob akasikiliza sauti kutoka mbinguni. Ubwo yaramaze kohereza umugore n'abana, Wakati alipotuma mke na watoto na mali zake, asubiyeyo, aliporudi tena nyuma, akirudi ibuka ko ari umuriganya, akakumbuka kwamba yeye ni mjanja, ko ari Yakobo, akakumbuka kwamba yeye ni Jacobo. aravuga ngo ndaseruka Esau, Akasema nitafika vipi mbele ya Esau? asigara ariko yibaza ivyo, Akarudi akabaki akijiwaza, akiwaza muri ivyo, akabaki akiwa ndani ya hiyo kubera intege, kwa sababu ya udhaifu. hanyuma Alafu aza kugira umugisha, akakuja kubarikiwa, ijuru rirakinguka, mbingu ikafunguka, ngo ryohereza marayika, mbingu ikatuma malaika. babone marayika ikivuye mu ijuru, Alipoona malaika kutoka mbinguni, aragifata, akamchukua, aravuga ngo sinkurekura, akamshikilia, sitakuacha. marayika ati ndekura, Malaika kanena niachilie, Yakobo sinkurekura, na yeye akasema sitakuachilia. ndekura, Malaika niachilie, bwakeye subiza mbone, yamepambazuka niachilie, ndekura, niachilie, niachilie. Yakobo ati sinkurekura, Kama kanena sikuachilie, nobona ikivuye mu ijuru ukakirekura se, ninaweza nikaona niachilie. muri mukurekura ibivuye mu ijuru, Mnaachilia yaliyotoka mbinguni. muri mukurekura gute ibivuye mu ijuru, Vipi mnaachilia yaliyotoka mbinguni? gute mwarekuye ibivuye mu ijuru? Ni namna gani unaachilia yaliyotoka mbinguni? Paulo yavuze ngo ninde wabarozi, Paulo amesema ni nani aliyewaloga? Ni nani aliyewaloga? gutangira mu z'umwuka, Mmeanza ya kiroho, namwe mugaheruka iz'umubiri, alafu mnakomesha ya kimwili. ninde wabarozi, Nani aliyewaloga? ninde wabarozi, Nani aliyewaloga? bantu b'Imana, Watu wa Mungu, nivuze mwataye Bibiliya, ni vipi mmeacha Biblia? muri mu guta Bibiliya mugata ijambo ry'Imana mugafatika, Mnaacha Biblia, neno la Mungu, mugafata Airtel, mugafata ibitenge, mnachukua mugafata ibyo kurya zino. mnachukua chakula cha huku. Yesu yigeze kubibwira abigishwa, Yesu aliwaambia wanafunzi wake arababwira hamwe na rubanda muri kurusenge, pamoja na umati wa watu wengi, arababwira ngo mwariye ibyo kurya z'abasogokuruza wanyu, akawaambia mmekula chakula cha wababu wenu, ntizababujije gupfa, haijakufisha kifo. basogokuruza wanyu ntimukiri kumwe, Wababu wenu bado hamuko nao tena, barapfuye, wamekufa. ariko ndababwira ibyo kurya, Lakini nawaelea chakula murya umutima murya, ambayo mkate ambao mtaula ntimwongere gupfa, hamtaongeza kufa, mubakure mu rupfu, ambayo itawakinga kifo, mubakure mu ntegenge. itawatoa katika udhaifu. Arababwira ngo Akawaelea kwamba nimundya, mkinila, nimundya, mkinikula nimuzapfa ukundi. hamtakufa mara tena. Sema amen. Amina. Nimundya, Mkinikula mimi, nimundya, mkila mwili wangu, nimuzapfa ukundi. hamtakufa kamwe. Nije mutima w'ubugingo, Mimi ndiyo mkate wa nije uzima, mutima wo kubaho, mimi ndiyo mkate wa nije uhai, mutima w'iteka. mimi ndiyo mkate wa milele. Kandi uwo mutima Tena hiyo mkate si uwo mu butaka, si wa udongo huyu, si uw'ino mu isi, si wa huku ulimwenguni, ni uwavuye mu ijuru, ulitoka mbinguni, ni uwavuye mu ijuru. uliotoka mbinguni. Uzarya uyu mutima Yule asiyekula mkate wavuye huu mu ijuru ambaye umetoka mbinguni ntazongera gupfa ukundi, hatakuwahi kufa mara tena. tegeka azagira, Hakuna udhaifu atakuwa nao, azuzura imbaraga. atajazwa nguvu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Azuzura imbaraga, Atajazwa nguvu, azuzura imbaraga. atajazwa nguvu, Azuzura imbaraga. atajazwa nguvu. Rubanda bama basa, Umati wa watu wakamchekelea sana, amatongana wakazozana naye, bakiri mu ntebe, walikuwa wakiketi bado mu ntebe katika viti vyao, barahunga, wakamkimbia Yesu, amasohoka wakatoka. ngo basohoke. Walipotoka, Yesu asigaranye n'abigishwa, Yesu akabaki na wanafunzi wake, arabaza ngo se namwe mugiye kugenda? akawauliza, je, na nyinyi mnataka kuniacha? Ndababwira ibyo mu ijuru mugasohoka, Ninawanenea yaliyotoka mbinguni, mnatoka.
yeme nimufate nga Yakobo, Yakobo, nimufate nga Yakobo, mshikilie kama Yakobo, nimufate nga Yakobo. mshikilie kama Yakobo. Abigishwa Petero aramubwira ngo twokuvaho tukaja. Wanafunzi Petero akamwambia tunaweza tukatoka kwako tuende wapi? Twokuvaho tukaja. Tunaweza tukatoka kwako tuende wapi? Tova mu byavuye mu ijuru tukaja. Tunaweza kutoka kwa yule aliyetoka mbinguni tuende mahali wapi? Kuri ni wowe ufite amagambo meza hivyo. Kwa sababu wewe ndio una maneno ya uzima. Ni wowe ufite amagambo meza. Wewe ndio una maneno ya uzima. Ni wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Wewe ndio una maneno ya uzima. Bavandimwe bene data, Wapendwa wa ndugu, nashaka kubabwira ngo mutegemee yaliyo mbinguni. ndashaka kubabwira ngo mwiringire ibiri mu ijuru. Sikiliza yanayotoka mbinguni. Mwumve ibivuye mu ijuru. Pokea yanayotoka mbinguni. Mwakire ibivuye mu ijuru. Achilia ya huku. Mwamushikiri Pokea ya huku. muteze Sababu yote yanayotoka huku kuko iba hano mu isi byose yenye udhaifu, ni ibinyantege nke, lakini yenye uwezo na nguvu, ariko ibifite imbaraga n'ububasha, yenye uhai, ibifite ubuzima ni yaliyotoka mbinguni. ni ibyavuye mu ijuru. Asipokupokea yatokayo mbinguni, uzira kwakira ibyavuye mu ijuru hautamlaki Bwana mawinguni, ntabwo uzamusanganira hautamuona Yesu mawinguni, uzamubona umwami, hautamuona Mungu Baba. Ufalme wake hautauingia. ntuzinjira mu bwami Yesu bwe. Kristo akamwambia Nikodemo, Yesu aramubwira Nikodemo, akamwambia ya kwamba aramubwira ngo Nikodemo, ewe wowe Nikodemo, usipokuzaliwa mara ya pili utabaho ubwa kabiri hautamuona ufalme wa mbinguni, uzabona ubwami bw'ijuru, hautauona kamwe, ntabwo uzabubona sababu ufalme wa mbinguni kuko ubwami bw'ijuru lazima utoke katika mtu wa kale ni ukubanza kuva mu muntu wa kera ili upate kupokea mtu mpya. kugira ngo ubashe kwakira umuntu musha. Hao mtu mpya uwo muntu musha ni yule aliyotoka mbinguni, n'uryo uvuye mu ijuru, na huyo si mwingine, uwo nta wundi ni Yesu Kristo mwana wa ni Mungu. Yesu Kristo umwana w'Imana. Sema amina. Haleluya. Yeye ndiye alikuja Iwe niwe waje ili atukutanishe na Mungu. kugira ngo aduhuze n'Imana. Yeye ndiye alikuja Niwe waje ili asirishe Mungu kwa uwezo wake. kugira ngo abashe kugaragaza Imana n'ubwami Ingine huku duniani kugira ngo ziba mu isi. hakuna chochote duniani Nta kintu hano mu isi kinaweza dhihirisha umungu. ntacyo cyagaragaza ubwiza bw'Imana. Hakuna chochote duniani Ntacyo mu isi kinaweza dhihirisha ukubwa. ntacyo cyagaragaza ubugari bw'Imana. Hakuna chochote duniani Ntacyo hano mu isi kinaweza dhihirisha ufalme wa mbinguni gishobora kugaragaza ubwami bw'Imana pasipo kile kilicho mbinguni. ukuye gusa icyavuye mu ijuru. Sema amen. Haleluya. Sema amen. Haleluya. Hao ni dufite wavuye mu ijuru. Hatuna mwingine ambaye ametoka mbinguni Yesu Kristo. bali ni Yesu Kristo peke yake. Sema amen. Semeni amina. Haundi wavuyeyo na nundi wasubiye. Hakuna mwingine aliyetoka na hakuna mwingine aliyerudi huko, Ni Yesu Kristo. bali ni Yesu Kristo peke yake. Niyo yavuze ngo abamwemera bose bakamwakira, Ndio maana amenena wale wote ambao wanamkubali na kumpokea abahaye ubushobozi. anawapa uwezo. Muri we niho harimo ubushobozi Katika yeye ndio kuna uwezo buduhindura kutitwa abantu gusa, ambaye inatugeuza kuliko kuitwa wanadamu peke yake, tukaba n'abana b'Imana. tunageuka kuwa watoto wa Bwana. Umva, Sikiliza, muri we katika yeye niho harimo ubushobozi hapo kuna uwezo bwo kwitwa abana b'Imana. wa kuitwa wana wa Mungu. Muri aya mabati Katika mabati haya nta bushobozi burimo. hakuna uwezo ndani. Kwitwaza Bibiliya mu kwaha Kushikilia Biblia nta bushobozi burimo. hakuna uwezo ndani. Mu kugutaka Katika kukusifu wewe, bakagutaka, wanakusifu. tugiye gushyiraho amawuwa, Wanaweka maua tugiye wamaze gupfa bakavuga ubuhamya tugashyiraho amawuwa. kama umefariki wanakutolea ushuhuda na wanaweka maua. Za bindi Yale yote tunayofanya nivyoguhesha guhinduka umwana w'Imana. hayawezi yakakugeuza kuwa mwana wa Mungu. Oya yera, La, tibishoboka, haiwezekani, tibibaho. haiwezekani. Hawundi muti
hakuna dawa lingine, nta bundi bushobozi, hakuna uwezo wingine, nta bundi buryo hakuna ingine namna ugire amafaranga, ukuwe na pesa, ugire ibi bitagenda, ukuwe na utajiri mwingi, zose nta bushobozi. hayo yote hayana uwezo. nubwo mu ikanisa bokwemera kubera ibintu, Hata katika kanisa wakukubali kwa sababu nubwo bokwemera kubera ubwenge, hata wakukubali kwa sababu ya hekima, nubwo bokwemera kubera kuririmba, hata wakukubali kwa sababu ya kuimba, nubwo bokwemera kubera gucuranga, hata wakukubali kwa sababu ya kupiga nubwo ngoma, bokwemera kubera kuyobora neza, hata wakukubali kwa sababu ya nubwo kuongoza vizuri, bokwemera kubera hata wakukubali kwa sababu kugira ngo izo zose nta bushobozi bifite, hayo yote hayana uwezo, nta mbaraga zifite hayana nguvu zo kuguhindura umwana za w'Imana. kukugeuza mwana wa Bwana, bakwite bishop, wakuite bishop, archbishop, archbishop, barevera, reverend, wakuite reverend, ugasengerwa inshuro ngo asengewe gatanu, wanasema wamekuombea mara 5, ngo asengewe gatanu, ameombewa mara 5, ariho amavuta 5, ana mafuta kwa mara ya 5, bazagire 50, hata ukuwe na mara 50, ayo ndafite ubushobozi nabwo hayo hayana uwezo hata kidogo bwo kuguhindura umwana w'Imana. ya kukugeuza mwana wa Mungu. Sema amen. Amina, Sema amen. amina. ugire ibirori byo kuba pastor, Hata ukuwe na sherehe ya kuwa pasta, ejo ugire ibirori byo kuba bishop, kesho ukuwe na sherehe ya kuwa bishop, ejo bundi ugire ibirori byo kuba archbishop. juzi ukuwe na sherehe ya kuwa archbishop. Ewe ufite ifaranga nyinshi, ni ibirori wawukoresha gusa bisanzwe. Wewe una pesa nyingi, hizo ni sherehe tu Amavuta unafanyisha. ya archbishop na pastor araresha namu. Mafuta ya kuwa archbishop na pasta yote yako sambamba, hakuna utofauti, Namwe ni moja yote, umushumba. ni mchungaji, Fini termine. ni hivyo tu. Ukaza n'ibikoni birebire. Unachukua fimbo mrefu, Babikore ino ni ibirori bashaka kuza kwizihiza. hiyo ni sherehe tu wanasherekea. Ejo bundi nabwiye abantu nabwira ngo yule anayejivunia kuitwa, Ugomba kwishimira kwitwa cyangwa kwirata izina. jina. Ejo bundi nazamutse hano haruguru ngera kunzi mwana, ari umwana umwe asengera hano yitwa Apotre. Jana nimefika hapa, kuna nyumba moja, kuna mtoto mmoja anaombea hapa, naitwa Aposo. Muramuzi? Baramuhamagara ngo Aposo. Walipomuita yeye akaitika, Nawe arita. na yeye akaitika. Arambwira ngo nuyu bari bahamagara. Wakaniambia ni huyu mtoto walikuwa wakiita. Sanga n'izina nk'ayandi. Nikakuta ni jina kama mengineyo. Uwo twitiranwa Huyu ambaye tunaitwa jina moja, ntabwo yigeze agira sherehe ngo yambare karuvande ahamagara abantu ngo bamene amavuta pi. hajawahi kufanya sherehe aite umate wa watu na wamumwangie mafuta bado, yitwa Aposo. lakini wanamuita Aposo. Ntabwo iwacu muzamubona bitwa abapasiteri ba reverati babaho. Si mnajua watu ambao wanaitwa wakina pasta, na tena si watu ambao wamewekewa wakifu. Ibyo ntibitwereka ko izina n'izina. Hiyo inatuonyesha kwamba jina ni jina tu. Habe na Yesu wari ari wabitwa ba Yesu. Hata kuna wale ambao wanaitwa hiyo majina ya Yesu. Yesu igihe yavutse havutse abandi bana nabo bamabita Yesu. Yesu wakati alizaliwa wameita hiyo majina. Wacha aratubwiye ngo hariho ba Yesu 200. Kuna wa Yesu ambao wameitwa hiyo majina 200. Izina Jina nitwe tukabisa. Sisi ndio tunazidisha tu, lakini ni jina. Magare tugateka, tunaita na tunaomba. Izina jina tacho rigufitiyemo habe na kimwe. Hakuna uwezo ndani ya jina, ariko ndakubwira igifite ubushobozi. lakini nakwambia kinacho igifite ubushobozi bwo kugira ngo hinduke umwana w'Imana. Kile kina uwezo ili kikugeuze kuwa mwana wa Mungu. Lakini ni Kristo umwana w'Imana. Hakuna kingine
uwo Mungu. kristo umwana w'imana Ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. uwavuye mu ijuru. Ni yule aliyetoka mbinguni. uwino mu isi we Wa huku ulimwenguni yoyote ntacyo yo kumarira, hakuna anaweza kukusaidia. ntacyo cyo kumarira, Hakiwezi kukusaidia. ariko ikigira icyo kikumarira mwene data, Lakini kile kinachokusaidia mpendwa, kugira ngo uhinduke neza, ili ugeuke vizuri, nikiva mu ijuru, ni kile kitokacho kandi mbinguni. twamaze kukibona, Tena tumekipata, cyamaze kutugeramo. kimekwisha kutufikia. Sema amina. Haleluya! Yamaze kugera ino. Amefurahi tayari, Biblia amefika. iravuga ngo amaze kugera ino, Biblia imesema Yohana aranerekwa, Yohana akamfunuliwa, aravuga ngo uri muri mwe akafunuliwa yule aliye ndani azaba mwenu, akomeye, atakuwa mwenye nguvu. kandi ngo azaza kubabatirisha Tena yeye atakuja kuwabatiza mu mwuka iwe. katika kiroho. Njyewe mbabatiza mu mazi, Mimi ninawabatiza kwa maji peke ariko yake, azababatirisha umwuka n'umuriro. lakini yeye atawabatiza kwa roho na Ari moto. hagati muri twebwe, Ako miongoni mwetu, uwo niwe mvuga, huyo ndiye ni ngo wananena. sinshobora no gupfundura Siwezi hata kufungua kama la imigozi y'ibirato bye. kama la viato Ubwo vyako. Yesu aba araserutse, Na Yesu akafika, aramubwira ngo namubatize. akamwambia nibatize. Yohana aramubwira ngo nakweretse isi twese nyokubatiza. Yohana akamwambia nimekufunuliwa, mimi siwezi uvuye nikakubatiza. mu ijuru turi uwino. Wewe umetoka mbinguni, wewe si wa huku. Naza mbatiza abafarisayo, Mimi nilikuwa nikibatiza Wafarisayo, naza mbatiza abayuda, nilikuwa nikibatiza Wayahudi. abanyesirayeli nibo nari mfite hano, Waisraeli ndio nilikuwa nao, wowe singubatiza. lakini wewe siwezi. Yesu aramubwira ngo bikore, Yesu akamwambia yafanye kugira ngo nuzuze gukiranuka kose. ili nikamilikishe uhaki wote. Yohana yarabikoze. Yohana akayafanya. Yesu avuye mu mazi, Yesu alipotoka kwa ijwi mapigano, rituruka mu ijuru, sauti ikatoka mbinguni, ijwi riva mu ijuru. sauti ikatoka mbinguni. Haleluya! Haleluya! Bavandimwe muca akarongo kubiva mu ijuru, Wandugu, mkasikiliza kwa sauti inayotoka mbinguni. mwumve riva mu ijuru. Sauti iliyotoka mbinguni, Ngo hamanuka ngo inyoni imeze nk'inuma, kukashuka ndege ambayo ni njiwa inatoka mbinguni, wimuja hejuru ku gitugu, ikashuka juu ya mabega yake, ngo avugira mu ijwi rivuga ngo kukasikiliza sauti inayosema kwamba nguyu mwana wanje ngunda kandi ngishimira. huyu ndiye mtoto wangu mpendwa, tena ninamfurahia. mumwumvire, Mumtii, mumwumvire. mumtii. nguyu mwana wanje nkunda. Huyu ndiye mtoto wangu mpendwa. Iryo jwi ntiryavuye mu bino, Hiyo sauti haikutoka huko, ntiryavuye muri iyi si, haikutoka ulimwenguni, ryavuye mu ijuru ku Mana, imetoka mbinguni kwa Mungu, ryavuye mu ijuru kwa Data. imetoka mbinguni kwa Baba. Nguyu mwana wanje nishimira, Huyu ndiye mtoto wangu mpendwa, mumwumve, amumsikilize mwumvire. tena mumtii. Abazaniye ibivuye mu ijuru, Akawaletea yule aliyetoka mbinguni, abazaniye ibivuye mu ijuru, akawaletea yaliyotoka mbinguni. ibimwuzuye nibyo azabuzuza, Yale yaliyomjaa ndiyo atawapea. nibimara kubabamo Yakimaliza kuwa ndani mwenu, nibwo muzaba muhindutse abana b'Imana. hapo ndipo mtageuka kuwa Azaba watoto. abazaniye ibivuye mu ijuru, Alipowaletea yaliyotoka mbinguni, ivyino misi bibe bibavuyemo mugira ivyivuye mu ijuru muhinduka abana b'Imana. ya huku ulimwenguni yatatoweka ndani mwenu, na anawaletea yanayotoka mbinguni. mwene data, Mpendwa muvandimwe uri hano, ndugu uliye hapa, wowe uri kunumva, ambaye unanisikiliza leo, ndashaka kukubwira ngo woye gushakashaka ibindi, nataka kukunenea, acheni kutafuta mengineyo. nta kindi kizoguhindura umwana w'Imana. Hakuna kingine ambacho kitakugeuza mwana wa Si Mungu, amavuta, si mafuta, si ibintu n'abantu, si vitu wala wanadamu, niriva mu ijuru. ni yatokayo mbinguni. Yesu araza Yesu akakuja, atugeramo, akatufika ndani, ahinduka umuco, akageuka nuru, kugira ngo atwirukanire umwijima. ili atowe nuru giza. Abari mu isi ya kera, Wale ambao walikuwa katika abari mu ulimwengu ya muco wa kale, kera, wale waliokuwa katika utu wa kale, kugira ngo bahinduke rwose ili wageuke kamilifu, kuba abana b'Imana. kuwa watoto wa Mungu. Azana umuco kugira ngo umwijima utamuruke kuri twe. Akaleta nuru ili giza Uwo iondoke. muco uba mu maso y'Imana. Hiyo nuru imo katika macho ya Bwana. Sema amen.
Amina. Sema amen. Haleluya. Ibyo nibyo zari zuzuye Kristo. Hayo ndiyo yalikuwa yakijaa Kristo. Kristo yaje ari umucyo Kristo amekuja akiwa nuru kugira ngo tuve mu mwijima, ili tutoke katika giza. bavandimwe mutakiriye Kristo, Wapendwa, usipompokea Kristo, ibyo wakiriye byose ni ibinyoma. yale mengineyo unayoyapokea ni uongo mtupu. Niba utumva Kristo, Ikiwa umsikilize Kristo, ni ufite ibivuye mu ijuru, yeye ndiye ana yale ambayo yametoka mbinguni. ni wowe wavuzwe n'Imana ngo abari ibyo mwumva. Yeye ndiye amenenewa na Mungu kwamba yeye ndiye Nimutumva iby'uyu nguyu nta bwami bwo mu ijuru muzabona. Nimutumva iby'uyu nta bwami bwo mu ijuru muzabona. Ikiwa usikilize ya huyu, hakuna ya mbinguni ambayo utapokea. Inyuma ya Yesu nta bwami, Kinyume na Yesu hakuna ingine ufalme. nta bwami bwo mu ijuru. Hakuna ufalme wa mbinguni. Uzaba uwukorera ibindi. Utakuwa ukitumikia mambo mengine. Sema amen. Haleluya. Yesu ageze mu isi arigisha, Yesu alipofika ulimwengu akahubiria, abwira abantu ubwami bwo mu ijuru, akawaambia wanadamu abwira ufalme wa abantu mbinguni, ubwami bw'Imana, akawaambia ufalme wa mbinguni, arababwira ngo mwihane muhindukire, akawaambia tubuni mgeuke, mwihane muhindukire, tubuni mgeuke, ubwami bw'Imana buri hafi, maana ufalme wa mbingu unakaribia, buratwegereye. unakaribia. Sema amen. Amen. Yesu arabwiriza arigisha, Yesu akahubiria, ararangiza, akamalizia, azamukana n'abigishwa be, akapaa na wanafunzi wake. amaze kuzuka Alipofufuka abashyira mu cyumba cyo hejuru, akaweka katika chumba ya juu, arababwira ngo akawanenea kwamba ntabwo mwoshobora, hamwezi mkaweza, nimwobasha ibyino mu isi hamwezi mkayaweza ya huku ulimwenguni mutabonye ibivuye mu ijuru, kabla hamjayapata ya mbinguni, kandi nimwanabasha kuzagerayo na tena mwezi mkafika mbinguni mutabonye ikiva mu ijuru. kabla hamjaona cha kutoka mbinguni. Arabwira ngo ndimusohoke muno, Akawaambia msoke ndani, mbe muno muendelee kukaa gezaho mpaka nzoboherereza umwuka nitawatumia Roho uvuye mu ijuru. ambayo inatoka mbinguni. Haleluya. Haleluya. Sema amen. Amina. Abasiga mu cyumba, Akawaacha katika chumba ya Yesu juu. arazamuka mu ndirimbo z'amashimwe za, Yesu akapaa katika nyimbo za shukurani, arinjira mu bwami bwo mu ijuru. akaingia katika ufalme wa mbinguni. Yesu agezeyo Alipofika mbinguni, nanone yongera kukohereza, pia akatuma, ijuru ryongera kuvuga Yesu yaragiye. mbingu ikaongeza kunena wakati Nizo dufite none, yale tunayo leo. abazinjira mu bwami bwo mu ijuru, Wale ambao wataingia katika nizo ufalme, dufite none. na ni hayo tunayo Yesu leo. amaze kwinjira mu ijuru, Yesu alipofika mbinguni, ijuru ntiryacecetse na bugingo n'ubu, mbinguni haijanyamaza ijuru mpaka sasa. rirongera riravuga, Mbingu ikanena tena, ijuru rirongera riravuga, mbingu ikanena tena, rirekura umwuka wera. ikaachilia Roho Umwuka Mtakatifu. wera asavuye mu ijuru, Roho Mtakatifu akatoka mbinguni amanukira intumwa, akakuja juu ya mitume. intumwa cyazakira umwuka wera, Mitume wakapokea Roho Mtakatifu. buzura umwuka wera mu gitondo, Walipojaa Roho Mtakatifu asubuhi, batangira kuvuga kundimisha, wakaanza kunena kwa lugha mpya, ngo buzura ubwenge bw'Imana. wakajazwa hekima ya Mungu. Bibiliya yavuze ngo Kristo uwo nguwo Biblia imenena Kristo huyo, ngo niwe waduhindukiriye ubwenge buva mu ijuru, yeye ndiye ametugeukia hekima niwe iliyotoka mbinguni. waduhindukiriye ubwenge buva mu ijuru. Yeye ndiye ametugeukia hekima kutoka Nta bundi mbinguni. bwenge buva mu ijuru Hakuna hekima ingine kutoka mbinguni dufite none, ambayo tunayo sasa, ni umwuka wera. ni Roho Mtakatifu. Abadafite umwuka wera Wale ambao hawana Roho wavuye mu ijuru ambao umetoka mbinguni ntibazinjira mu bwami bwo mu ijuru, hawataingia kamwe mbinguni, hawataingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. ntibazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nani Bavandimwe ndababwira ukuri, wapendwa, ninawanenea ukweli, tukiri kumwe hano, tungali pamoja hapa. utakiri ikiva mu ijuru tuzinjira mu bwami bwawe. Kabla hujapokea kilichotoka mbinguni, hautaingia, hautarithi ufalme wa mbinguni. Uzoshitswayo nani? Utafikishwa na nani? Uwazi ni Yesu, Yule ambaye anajua mbinguni ni Yesu. niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yeye ndiye njia na ukweli na uzima. Uri muri we niwe uzogerayo, Yule aliye ndani ya Kristo ndiye atafika huko, awundi. hakuna mwingine. Mwuka wera w'Imana Roho wa Mungu wavuye mu ijuru ambaye umetoka mbinguni yaje kugira ngo amekuja kwa ajili abamwakira wese, wale ambao watampokea wote, abafite uwo mwuka ambao wana hiyo Roho uzabashorera bageze mu bwami bwawe. ambayo itawaongoza mpaka iwaingize katika ufalme. Niwe mushorera, Yeye ndiye kiongozi. mwuka wera niwe mushorera. Roho Mtakatifu yeye ndiye
uongozi. ntacyo twobasha tutawufite, Hatuwezi chochote bila roho, aho twogira tutawufite. hatuwezi tukafikia mahali bila roho. saba ikiva mu ijuru nta kindi cyavuyeyo. Omba kilichotoka mbinguni, hakuna kingine kilichotoka. nabwira itorero ngo musabe umwuka wera w'Imana. Ninanenea kanisa, muombe Roho Mtakatifu. fakira umwuka wera w'Imana, Pokea Roho Mtakatifu uzabasha kukugezayo. ambaye atakufikisha yesu mbinguni. abwira abigishwa, Yesu akawanenea wanafunzi, arababwira ngo ndababwira ukuri, ninawanenea ukweli, igihe kirasohoye wakati umetimia, abantu batazaba bagisengera data hano, mahali watu hawatakuwa wakimwabudu Baba hapa, kandi ntibazamusengera i Yerusalemu. wala hawatamwabudu Yerusalemu. iyo yari imisozi Gerizimu na Yerusalemu, yari imisozi y'abayuda n'abasamariya babashaga gusengera Imana. Hiyo milima miwili, Yerusalemu na Gerizimu, hiyo ilikuwa milima ya Wayuda na arababwira ngo ubu Wasamaria. nyine ntibigikenewe kuja Yerusalemu, Akawanenea, si lazima kwenda ntibigikenewe Gerizimu, kuja Gerizimu, si lazima tena kwenda kwa mlima, ahubwo abasenga data bose bali wanaomuomba Baba bakwiye wote kumusengera mu kuri no mu mwuka. wanastahili kumwombea katika roho na ukweli. abasengera data mu kuri Wale wanaomwombea Baba katika no mu ukweli mwuka, na roho, abo nibo bazabona Imana, hao ndio watamwona Bwana, kuko Imana ni umwuka. kwa sababu Mungu ni roho. utayobowe n'umwuka tuzomugeraho. Usipoongozwa na roho hautamfikia Mungu. kuri ni Kristo, Ukweli ni Kristo. umwuka nawo n'uyu waje usanga itorero. Roho ni huyu ambaye amekuja kuambatana na kanisa. bene data, Wapendwa, abigishwa ba Yesu, wanafunzi wa Yesu, wanafunzi wa Yesu, intumwa mitume zakiriye umwuka wera, wamepokea Roho Mtakatifu, barahinduka, wakageuka, wakageuka, baza bibaza ngo uriya ni Petero, walikuwa wakijiswali, huyu ni Petro, huyu ni Petero. huyu ni Petro. Petero arababwira ngo ni jewe Petero. Petro akawajibu, ni mimi Petro. babanje kubita ko ari abasinzi, Walitangulia kuwaita kwamba ni walevi. hari ukuntu bita basenga bakabita ko ari abantu bayose, Kuna namna wanawaita waombezi kwamba ni watu ambao wamepotoka. ko ni uguhinduka. Hiyo ni kugeuka. ukaza usanga yahindutse, Unakuta amegeuka kabisa. bari mu kutwita ngo twarayoze twabaye ba mabungo. Au wanatuita kwamba tumepotoka, tumegeuka namna ingine. yego, Ni ukweli. uwakiriye umwuka wese akwiye guhinduka. Yule aliyepokea roho yoyote ni lazima ageuke. uwuzuye umwuka wera w'Imana akwiye guhinduka. Yule anayejazwa na Roho Mtakatifu ni lazima Petero ageuke. arahagarara arababwira ngo titwasinze, Petro akasimama akawanenea, bado hatujalewa. naje ndababwira ko tutari ba mabungo, Nami ninawanenea, sisi sio watu ambao wamepotoka. tituri ba mabungo, La, sisi turi n'abasazi. sisi si watu ambao wameruka. arababwira ngo titwanyoye Akawanenea, saa tatu za mu gatondo, ilikuwa na saa 3 za asubuhi, ahubwo bali twakiriye umwuka wera tumepokea Roho Mtakatifu wavuye mu ijuru, ambaye ametoka mbinguni, waduhinduye abagabo nyabagabo, ametugeuza kuwa waduhinduye abagabo bakomeye, ametugeuza watu wenye waduhinduye nguvu, abanyembaraga, ametugeuza kuwa wenye nguvu. twahawe imbaraga, Tumepewa nguvu, twahawe imbaraga. tumepewa nguvu. bavandimwe bene data, Wapendwa wa ndugu, utuzuye umwuka wera w'Imana, usipojaa Roho Mtakatifu ubwami bw'Imana tuzagerayo. hakuna ufalme wa mbinguni. shaka ikiva mu ijuru ku Mana, Tutafute kilichotoka kwa Mungu, icyo kiduhesha ubwami bw'Imana, hicho ndicho kitatupea kuingia katika ufalme wa niho Mungu. tuzahabwa gukiranuka kose Hapo ndipo tutapewa kuwa wenye haki no kamilifu gucungurwa kose, na kukombolewa kamilifu. hanyuma twirate Uwiteka. Alafu tuendelee niba kujivunia udafite Kristo. ikiva mu ijuru, niba udafite ikiva mu ijuru, Ikiwa hauna kile kilichotoka mbinguni, ndashaka kukubwira ko icyo ufite ni ikinyoma. nataka kunenea kile unacho ni uongo. nimba mutumva Bibiliya ijambo ry'Imana, Ikiwa hausikilize Biblia, neno la Mungu, mukumva amateka y'umurenge, mnasikiliza historia za huko Mlenge, mukumva izo muri Kenya, mnasikiliza historia za Kenya tu, mukumva izo muri Australia, mnasikiliza historia za mukumva Australia, izo muri Amerika, mnasikiliza mambo ya Marekani. ntutege kuzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Usifikirie kuingia katika ufalme wa Mungu. uzogarukira ino, Utaendelea kuwa huko. ikituwe duhindura abana b'Imana,
kinachotugeuza wana wa Mungu ni umwuka wera uvuye mu ijuru. ni Roho Mtakatifu unayotoka mbinguni. Umwuka wera ndakini Roho Mtakatifu si kingine, ni ijambo ry'Imana. ni Biblia, neno la Mungu. Subira wumve ijambo ry'Imana. Ongeza usikilize neno Subira la Mungu. wumve ibiva mu ijuru. Sikiliza tena yaliyotoka Ubuzima mbinguni. bwawe Maisha yako bushore mu biva mu ijuru. yaweke ndani ya vitu vilivyotoka mbinguni. Bishore mu ijwi riva mu ijuru. Yaweke katika sauti iliyotoka Wumve mbinguni. ijwi riva mu ijuru ari ryo ugenderamo. Usikilize sauti iliyotoka mbinguni, ndiyo waendeleza. Ijambo ry'Imana. Usikilize neno la Mungu. Mwumve umwuka wera. Sikiliza Roho Mtakatifu, Ngo ndazavuga ibyawe. kwa sababu hata nena yake Azavuga ibya Kristo. atanena ya Kristo. Niko Kristo yavuze ngo azatwohereza. Ngo ndazavuga ibyo. Ngo azavuga ibyo nabigishije. Azabibutsa ibyo nabigishije. Ndio maana Kristo amenena, yule nitakayemtuma hata nena yake, atanena yale ambayo nimewafunza. Ni umwuka wera w'Imana uzotwibutsa ibyo Yesu yatwigishije. Ni Roho Mtakatifu ambaye anatukumbusha yale Yesu ambaye ametufunza. Kandi nitugendera mu biva mu ijuru tuzogerayo. Tukitembelea katika yaliyotoka mbinguni tutafika huko. Kandi tuzohinduka abana b'Imana. Tena tutageuka watoto wa Mungu. Tuhinduka ishanga ryera. Tutageuka taifa takatifu. Ubwoko bukomeye. Tugeuke taifa lenye nguvu. Ariko uwumva iby'ino misi. Lakini yule anayesikiliza ya ulimwengu, Uwumva iby'abantu. anayesikiliza ya wanadamu, Tazabasha kugerayo. hatawahi kufika kamwe. Nakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Nakira ibiva mu ijuru kumva. Pokea yaliyotoka mbinguni. Nakira ijambo ry'ukuri. Pokea neno la ukweli. Nakira umwuka wera w'Imana. Pokea Roho Mtakatifu Wavuye mu ijuru. ambaye ametoka mbinguni, Wavuye mu ijuru. ambaye ametoka mbinguni, Wavuye mu ijuru. ambaye ametoka mbinguni. Vyase dusenge. Simameni tuombe, Turirimbe ngo kaje kavuye mu ijuru. tuimbe yametoka mbinguni, Mu bwami bwo mu ijuru. ili tupate kuingia katika ufalme wa Mungu. Ushima Kristo mwana w'Imana. Usifiwe Kristo mwana wa Mungu. Agushima umwuka wera w'Imana. Tunashukuru Roho Mtakatifu wa Mungu. Agushima ko dufite amakuru yavuye mu ijuru. Tunashukuru kwa sababu tuna habari zilizotoka Ngo mbinguni, tubashe guhinduka abana b'Imana. ili tupate kugeuka wana wa Mungu, Ngo tubashe guhinduka mwami data. ili tupate kugeuka Ibisareme bisha. viumbe vya Ngo tubashe guhinduka abanyembaraga. tupate kugeuka wenye Ngo nguvu, tubashe kuba abanyamugisha. tupate kugeuka wenye baraka. Data n'ibiva mu ijuru kuma. Ni yale yaliyotoka mbinguni. Shimwa ko dufite ibyavuye mu ijuru. Asante kwa sababu tuna yale yaliyotoka mbinguni. Twicaranye ibiva mu ijuru. Asante tunaketi na yale Shimwa ko yaliyotoka turimo mbinguni. twumva ibiva mu ijuru. Asante kwa sababu tunayasikiliza yaliyotoka Data wimbazwe ko tuzohindurwa n'ijambo. mbinguni, kwa sababu tumesikiliza. Tuzahindurwa n'ijambo ry'ukuri. Tutageuzwa na sauti na neno la Tuzahindurwa Mungu. no bibiri ijambo ryawe. Tutageuzwa na neno lako. Tuzahindurwa no kuryumva. Tutageuzwa na kulisikiliza. Tuzahindurwa no kuryumvira. Tutageuzwa na kulitii. Tuzahindurwa no kuritega amatwi. Tutageuzwa na kulitenda. Tuzahindurwa no kuribamo. Tutageuzwa na kuishi ndani. Abari muri ijambo. Kuishi na ndani ya Abari neno. mu ijambo. Walio ndani ya neno Bafite ubugingo. wana uhai. Bafite kudapfa. Bafite kumenya Imana. Wana kumjua Mungu. Bafite kuzabana nayo. Wote wanakuishi na Data turagushima. Baba, tunakushukuru. Turaguhimbaza kuduhishurira Mana. Tunakushukuru kwa sababu umetufunulia Iby'ukuri by'ijambo ryawe. ya ukweli wa neno Iby'ubushake bwawe. na mapenzi Maze yako. twumvise ijambo ryawe. Tumesikiliza neno lako. Turakwakiriye Kristo. Tunakupokea ewe Kristo. Turakwakiriye ijambo ryavuye mu ijuru. Tunakupokea neno lililotoka mbinguni. Turakwakiriye ijwi ryiza. Tunakupokea sauti nzuri. Turakwakiriye mwuka w'Imana. Tunakupokea Roho Mtakatifu. Turakwakiriye uva mu ijuru. Tunakupokea wewe uliotoka Uhindura ubuzima bwacu. ili ugeuze maisha yetu. Data ijuru ryuguruke. Baba, ugeuze. Ijuru ryuguruke. Mbingu ifunguke. Ritanga umwuka wera mu bantu. Toa nuru katika Twakira ibiva kwa data. Tupokee yaliyotoka kwa Twakira Baba. ibiva mu ijuru. Pokea yaliyotoka Uwo mbinguni. niwo mugisha. Baba, wewe Uwo baraka. niyo mahoro. Haya ndio amani yetu. Uwo nibwo bugingo. Hiyo ndio uzima Uwo nibwo wetu. byishimo bidashira. Hiyo ndio furaha. Data uko niko kubana nawe. Hiyo ndio kuishi na wewe. Data turakwinginga Mana. Baba, tunakusihi. Imitima yose iraha. Upate kupona Ubugingo bwose buraha. maisha ya wana. Tubashe kumenya Imana. Nafsi yetu pate Tubashe gusobanukirwa n'ijambo. pate kuelewa neno lako. Kugira ngo
ili tupokee yaliyo kugira ngo batunge izo mu ijuru ili tuwe na yaliyo kugira ngo mwami data bagire imigisha iva mu ijuru ili tuwe na baraka bagomorerwe imigomero yo mu ijuru ufungue tugomorerwe imigomero yo mu ijuru fungulia milango tumbire mu ijuru ili tutazame tumbire kwa yesu tuinue macho yetu tumbire yesu niwe banza ryo kwizerwa tazame Yesu Kristo baheshe iteraniro kumenya ijuru baheshe guhinyuza izino mu isi utupe nguvu baheshe guhinduza mwami data tupe kukataa ya ibituhiro ya ulimwengu guhinyuziza abantu tugeuze wanadamu twakira ibiva mu ijuru ku ya mana wanadamu tupokee yaliyo mwami data tubikomereremo Baba tuendelee kuimarika ndani kugira ngo biduhindure abana b'imana ili yatugeuze kuwa biduhindure abakristo b'ukuri tugeuke wa Kristo biduhindure abanyembaraga tugeuke wenye nguvu biduhindure abanyabwenge tugeuke wenye ubwenge bw'imana hekima ya Bwana biduhindure gukiranuka kose tugeuke wenye twava mu ijuru ku mana tokako kuko n'ahandi twakura gukiranuka kuna n'ahandi twakura mwami data gutsindishirizwa kuna mahali nta bindi byose twokwitsindishiriza hakuna kingine kugira ngo duhinduke ab'imana ili tugeuke wana wa Mungu n'ibivi wawe data ni yale yatokayo kandi warabitanze tena umeyatoa reka twakire ijambo ryawe acha tupokee neno reka lako twakire kristo tupokee reka Kristo twakire umwuka wera w'imana pokee Roho muri Mtakatifu iki gihe mwami data katika muda huu kuko nizo kurya biva mu ijuru maana ni chakula mwami data ni imbaraga zitunga umuntu ziva mu ijuru ni nguvu ambazo ndagushimiye ko tugiye kugendera mu ijambo ninakushukuru kwa sababu data tukaba tukagenda uko ijambo rivuga twende katika tugakora uko ijambo rivuga kugira ngo tubashe guhabwa imbaraga ili tupokee nguvu zako zo guhinduka abana b'imana za kugeuka kuwa wana wa Mungu dutegereje kuzinjira mu gitondo kimwe mu bwami ili bwawe tutarajie asubuhi ya imana uzima nawe ingoma y'iteka ryose tumiliki hezagira itorero rya kristo hezagira indirimbo zaririmbwa aha kanisa la Kristo bariki nyimbo hezagira amasadaka yatanzwe aha bariki sadaka zote hezagira imirimo y'amaboko yacu bariki kazi za mikono yetu hezagira igihugu cya kenya bariki nchi ya Kenya hezagira nairobi bariki Nairobi hezagira mwiki dutuye bariki mwiki hezagira ibikorwa byacu zose bariki kazi zetu hezagira abana bacu mwami bariki watoto wetu hezagira amafamiye yacu yesu bariki familia zetu hezagira iki gicaniro bariki madhabahu hezagira imirimo y'amaboko yawe bariki kazi za hezagira ijambo ryawe yesu bariki neno lako data turagushimiye kuri byose bikoretse aha shukuru kwa yote mu izina ry'uwiteka imana katika data jina la Yesu seze twizeye iteka ryose naomba na tuamini amen amen ubuntu bw'umwami